thà chấm na kan mai sa pe boi pa kan pathian kan lung oi fa pa nei sun in peng nak le fa pa in anun na kalvari thing lam ta biak then pari kan rangi ape kok na hi kum thong hi leng lo rei zong han se la zum tu le mi la fa kan ranga nitin kan nun na ka atharin na tuan ring ring kan lung o tuk na min kan lo thang that tu ni khala ka rangi pum ape tu kan rangi nun na ape tu na sizia cha chiang lim songi na tal lang mi mangin kani unaw za sarau ti le rol formading kan si kay na salpai nun na mangin simindu mi zerindu mi le chomindu mi dawan lam mana thoi simtu ngai tu pakhat chiao kan nun ram walat lai in run chom ram dinga kan tik chu le kan nun na yang tin kim na puta lo lanin an moi pa Jesu Christ minin tha kan cham kan pathian amen tu sun kan thupi mi pakhatin hiti kacanga ni kha irak sudda ke e di bracket sunga n himi hi karanga anun nak ape di khalase kan ranga anun nak ape di hi apanin ahwa ti nak si mirang pol khalin an man mi amang tega hivek mang mi kamuda lo ka thei da lo ka lo sut inti lung kim zet Bible mun tampi umnan an bulletin samai thon miloin pathum ka rili hi pathum kan siar mi songa kyun tabi kalati bung ni changkula khan ka ranga mirang tongin for me ti hi polin aman mi si for me amai personal amai bulpa amai pumpak nuni kri anezia kha for me tin amang efesa chakwat songa chun kan hanga efesa khwa pathian thailo tampi laki zum tu ko ran mi mal te pol tha peng na chun kan hanga tinon lawin kan hanga ti mi ma for us ti mi mang chale Timothy chakwat songa chun for me for us ti bulpa amai nun nak long ko ran khri fa bulong selawin Jesu Christ ape kong na pathiani afapa in pek na in run dam nak chu mi bulpa pakhat ranglong le ko ran ranglong selawin for all leitun mi mo ranga asizia arun puanglan sorwanga dunia do not me unaw Jesu Christ hi na ranga nang malagay ma bulpa na rang ka ranga ziang asi zaw asi to be zate CCBC ko ran kan zate talo le lai ni zum tu ko ran kan zate America le le tu mi ko ran krifa bu kan ranga ziang si hi leilung pi ranga Jesu Christ ziang si ti mi hi to be zate kan ro ring ding mi le kan nun chi ding mi si Jesu Christ adung thun tu Paul si se mi pi si se
dâu cả city anh thấy những cái adu big ring ring anh thấy lâu đi khác athin harzet sangan tu pakhatin betani khwai Lazarus athi lai aba theni thiral na mi pi ti le la ki Jisu atap kha Lazarus athi rong atap mi slawi ama anzum thai lo rong ale ama chu Messiah Christ chul mi anung mi le pathian na sizia an thai lo mi chu mi son aning hang atap mi si ate Bible a Jisu atap ti mi mun ya langi Lazarus thi lai atap ti mi tele Palm Sunday ni a Bethany isin apoki Bethface khoi sin Jerusalem khomoi zat avun chuan American state lucky state Georgia long gan net mi strong mountain tlang para kan vin kai Georgia kha songan run straight kan khir ban tok le alai den Atlanta suk zawi kan khiri thing na pola hong sen chana un zo moi sin sini Bethface le Bethany Olive atam zat nak muni sin Jisun Jerusalem khua kha vun zawi mira khachan kan khopi si maktara thian rak mi kha Jisu sun Jerusalem khua azawi atap tariye zianga Jisu atap mi pin Jerusalem khopiin khosungi ommi mi pi polin adung thun tu polin Messiah asiya rundam tu asina pathian sizia anzum thailo le an thailo le an feng thailo mi pari atap mi sitia tharau mi polin an sinfia tu ni du dot mi zum tu Jisu Christ na personal life na bulpak nun naka sulamane zamo na family na insong sang nun naka te zawasi kan mi phun ranga te jiang tin kan chong thang theologian Paulin an compare an ta thim thau mi cho historical Jesus thuan thui alang mi Jisu thì mi lệ tu ni hun tina mi kịp nâng đá cái phuang lòng mi rundam tu Jisu Christ pathian Christ Jisu Christ lệ thuần thu song ấy mi pakhat men din huni mahin minung tam pi lei nung tu ni minung tam pi in Jisu Christ an mai hanga irun tu la ka boy pa si tia hi an chau lang thei ri la an khok khalen arot thei la azum thei la wi an thin long khalen a chau lang thei la wi an hur kam khalen mi maya an thuang thei ri la rom parha chun Jisu Christ pathian si ti na thin long na zumi na muri sin na phuan le rundam na siding ate mi phép khatin kol buk da pol lai an chin lungi pathian an zuma chun man ram khen kau din Hindu le midang pol da an zuma chun an athup te an zum an phuang am lo than ti man ram khen kau din ti tu no mi phép khatin du lam Bible venga sia chun an chin lungin an zumi an o kam ro ri irun tu la ka boy pa an ti lawa chun Bible in rundam an sia ti lawat theologian Thomas anonymous Christian ti khat mi na phuak he mission minded lamin an fea chun ka sia ven ti law li a in sung sang an kha ki ami phun pi an thai ma ta ra tuan na kin nom te evangelize atwa du na ki a phuang ri lo mi chu anum thei
thì mi khẩn cho trần mình là tuần cho bao giờ con đẹp xí đi nghe nang mà là cái mà tu ní căn nụn na cả Jesus Christ na giang mi si historical Jesus thuần thu sung arak men mi pakhat ti phangin na pom ma sia chun na hanga sulamani ngai lo ti da si asinan Jesus Christ cho irun to la ka boy pa asi ti it na chau hlan accepted as your personal savior irun to la ka boy pa Thomas kha rin hel zet mang asi Jesus dum thun tu la ka ti kher ti treng si minung tampi Thomas bek la kan tam thil pakhat chutin a si gele cha zum thela sangai pe no mu lawa chun kai ve lawa chun ken ve lawa chun ma rauri tan te na nei long zum tum tampi umalai tha koi asinan Thomas ina zum thailo dum thun tu midang polin kan hu chutin a si an ti ha sangai pe mo te ngi khi pa hanga sonati arung phuang langoi Thomas mai arung phuang langoi ka kut hi zawo akut an ken nak masiumi kan ha hi zawo hi to ka fei in sunnam ka ke in ken nak chumi amui sin akhung abili jisu ka hama boki ka boy pale ka pathian Thomas in Jesus Christ ka boy pale ka pathian ati thei sal te ka pathian amangi India rampi rundam na thu thang tha an thei daw dinge Palestine ram tan taradi tipiral kan taradi India I anun nak va phum tu ba kha Thomas ril hel na rang nei Jesus na du do ti hi pai irin la si ti thei an nong lo akok lawi an na ka rung phuang langoi a thei nga te a chun dung thun tu dang pol na ken ral sa den a khuk abili Jesus ka rama aboki irun to la ka boy pa ati a hanga ka nung ding ati India ram nortu sikha dunia hiram secular education film thiam laki anjur mi para thumo ta hadin evolution la zum zik vekin le Bible te hi ti vekin le Jesus Christ hi thuan thu thai me ni lei thu ni ara da mi chabu pakhat song an ngan mi character pakhat fangi kan ro asia chun ria set za ngai si Polin anun pum rum kha nun timi yang sao si kai ka hanga khria si ati vekin dunia nabul pa nun na ki na chau hlan dinga tu lai fang hi Christian calendar ve ka sile kan boy pa Jesus Christ na sang ka hangi thing lam ta biak theng pari anun na rauri ape kok ding chan anai lai phang si R.A. Torrey antimi pa D.L. Moody ama santo ka pathianen mang na sai England le America Western all athang hat zet tu si mass crusade simnak tumpi mun tina tuai minung tampi thang hartu paksi semirun in Bible tlong ta pun bandini tu Chicago ki khleng hiar zat nak harum nawan balen somi ka wazau teng ding Moody Bible Institute Bible tlong mi D.L. Moody in arin santati arun song mi bang tu laki mi men law si chupain changan mi pakhat chu Christ for us
Christ in us, Christ on us, and Christ with us. As atulu reng reng. Jesus Christo kan hanga si, Jesus Christo kan sunga anungi, Jesus Christo kan mai tuam ho si, Jesus Christo kan nena timi arak sim marak ngani thazang ka zen Bible sunga Jesus Christo kan rangi thinak tuar tu le ape o tu sina muntan pialangi Jesus Christo kan sunga tharau chiang himin nungi na tuan tu sina he atu la tu simi Jesus Christ zum tu poli kan khuk ding mi kan thuam no asizia khale poli chakota tu le tu kan mui Jesus Christ tu rau ri khali kan ne ni pi tu le Paul in Philippi zum tu Paul ta so an tharau mi tok teka atu i hemna nan tor mi he ti rim lau kan ram mi sina kan citizenship ngai ai cho van mi kan si Jesus Christ na ka mi Jesus